салом алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Ман ҳастам Парвез аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. тӯли чандин сол аст ки мо одамҳое ки гум шуда бошанд кам-кам мекӯбем, пайдо мекунем. мо дар ин тӯли 1 сол 2 сол аллакай чанд нафарро пайдо намудоем ва мехоҳем имрӯз ин бародаре ки расмшро дар болои экран мебинед, бо кӯмаки шумо ин бародарро пайдо намоем. خود زنده شه، خود مرده شه، خواهی که در یگان تورمه یا محبس محکم بودنش رو میخواهیم که از شما فهمیم. اگر شما خبر ندارید درباره این برادر، پس این نوار رو به دیگران فرستونید تا که با خبر شویم، یا ما یا خانواده اونها با خبر شویم. نفری که درباره این برادر یگان معلومات داره میتونه به این نمرها زنگ زنه. برادرش در جستجو است، پدر مادرش خواتیر است که این برادر از سال 2004 یعنی 2008 یک بار خبر اومد، از سال 2004 علاقه بیدرک شده است. میگویند که در شهرهای روسیه در تبولسک 2008 سال دیدم. بعد از 2008 سال علاقه بیدرک شده است. شاید که در یگان تورما محکم باشد، شاید که در یگان خانه روسا کار کند و نمیخواهد که خود رو مقصد пайдо намояд, гӯяд ки ман мақсад зинда ҳастам. Аммо падару модари мо чӣ хел фарзанди худро то надонад ки мурдааст ё зинда аст ё дар куҷо аст, дили модар, падар ҳамавақт дар интизори фарзанд аст. ҳар як хабаре ки бошад барои мо муҳим аст. аз ҳамаи шумо эҳтиромнак хоҳиш мекунам ки чунин наворҳоро ба дигарон фиристонем, паҳн намоед. иншоалло ки ба шумо ҳам савоби калон мерасад. من بودم پرویز، امروز همراه شما. خدا نگهبانتان باشد.